Hey guys, welcome to the channel. Pinya video bang ke non lam actress kimi klang do mati so puthak le chetan da mang to dang te video bang le pangcheng phit lo na cheplang play kalilo kiara phan ka pa viral bang lo lake nang phan dala si nang pa viral ponon ke cheplang play pake purino lage legendary actor lo de la puho kalilo ba prap don jin jin an para actor da nang karchak un elo ke krepon pare nang kar arsemitan ong chatting up ma chelang wrong yat bu director ne pu chatting oi chelang ding oi pali chatting oi sene pude ar julong le bon atemyo मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। chelang ding oi pu purong rong po si chatting oi padim na chelang rong ti tilo le la so lun thoge hit vek lo ke karbyang ngor lo thoge pa om plupo lang dun vek na lang ni tala ho legendary actor pai pede ki kana thege thek pikan ele legendary pu lang ma actress bang lang me sen dei ining dog dun hak lo la pen alun bang e arju me sen nang nak la pakar ju ateng te Oh my God! Wow! ओके गाइस आज के लिए इतना ही है बाकी मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ तो चलिए बाय बाय और हाँ सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को लाइक कमेंट करके जाना आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।